Mwiriwe neza. Ni karibu. Yego. Nashakaga deodorant z'abagabo. Deodorant z'abagabo. Bashaka ubuhe bwoko? Ngo hari izo nsanzwe nkoresha ariko sinde kuzibona. Yitwa ngo iki ukoresha? Sinibuka izina ariko wanyereka iyo nahitamo. Bose bafite ubusa tw'abagabo akanabonye abantu bagakunda umuriza wumva karahura ni sawa cyane keza kitwa privacy ndagatwara. Amavuta y'abagabo mufite na ayahe? Amavuta dufite amavuta menshi atandukanye ariko nanone mbona abantu bakunda aya mavuta ya vaseline. Amavuta meza abantu benshi barayakunda. Urayazi? Ndayazi. Ndayatwara. Arakoze cyane. Uratwara kano gaparufe n'amavuta. Bashaka amasabune? Hari amasabune nshaka. Amasabune meza. Hari imperial nayo mbona abagabo barayikunda. Nayo twayishyiramo. Nashakaga amavuta nako nashakaga isabune yitwa Duru. Duru? Yego. Duru zashize ntazo dufite ariko dusigaranye Duru y'ubwoko. Yego. Duru ni nziza. Iyi nayo ndayitwara. Urashaka isabune, amavuta, deodora? Sinzi niba hari ikindi. Mufite gikotori y'abana? Vaseline turayifite, hari izi ngizi za Movit. Nashakaga Johnson. Okay, noneho ubwo urashaka ndumva ari ibyo nashakaga. Ibiciro rero deodora ni 4,000. Yego. Amavuta ni 8,000. Yego. Aya ni 3,000. Yego. Aya isabune ni 1,000. Yego. Ndabishira muri envelope. Ntabwo wagaturira? Birahenze ariko ndakuraho 1,000. Nta kibazo.